Ikaze nanone nshuti bakunzi bacu, reka tubashimire kuba mwahisemo gukurikira ibiganiro byacu bitandukanye. Reka tugaruke ku makuru y'uyu mugoroba, aho Perezida Kagame yageze mu Misiri. Icyamujyanyeyo turakigarukaho muri aya makuru. Umuriro wongeye kwaka hagati ya Weasel n'umugore we Sandra Teta. Reka tubabwire ko tuza kubigarukaho muri aya makuru, kimwe n'andi tutabashije kubabwira muri aka kanya. Turaza kuyagarukaho mu kanya mu buryo burambuye, ariko mbere yuko dutangira aya makuru tukwibutse gukora subscribe ndetse ukande like, unasangize inshuti zawe ikiganiro, kandi ntiwibagirwe gukanda ku kazogera kugira ngo amakuru yose tubagezaho isaha ku isaha ujye uyabonera ku gihe. Nyuma rero y'uruzinduko muri Azerbaijan, Perezida Kagame akaba yasuye Misiri. Amakuru yasohotse ku rubuga rwa X rwa Perezidansi y'u Rwanda Village Urugwiro ku manywa yo kuri wa kabiri tariki ya 23 Nzeri, nuko Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yageze i Cairo mu Misiri mu ruzinduko rw'akazi, akakirwa na mugenzi we Abdel Fattah al-Sisi wa Misiri mu ngoro ya Itihadia, maze bagirana ibiganiro mu muhezo. Amafoto yashyizwe hanze na Village Urugwiro yaherekejwe n'amagambo agira ati: Perezida Paul Kagame yageze i Cairo mu Misiri, yakirwa na mugenzi we Abdel Fattah al-Sisi mu ngoro ya Itihadia. Abakuru b'ibihugu byombi bari kugirana ibiganiro byihariye mbere yo guhura n'abagize intumwa za buri ruhande mu nama yagutse. Mu rwego rwo gukurura ishoramari no gushimangira umubano w'ubukungu hagati y'u Rwanda na Misiri, i Cairo habanje kubera inama ya mbere y'ubucuruzi ihuje ibihugu byombi. Iyo nama yahuje abayobozi b'inzego z'ubucuruzi n'abashoramari b'ibihugu byombi, bagamije gushakisha amahirwe, guteza imbere ubufatanye burambye no gushyigikira ubucuruzi n'ishoramari. Ibiganiro byibanze ku nzego z'ingenzi zirimo itunganywa ry'ibikomoka ku buhinzi, inganda, ubukerarugendo bushingiye ku bukorikori, ubuzima n'imiti, ibikorwa by'ubwubatsi n'imiturire, ndetse n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rw'iterambere mu Rwanda RDB yitwa Afrika Jean, yasabye abashoramari b'abanyamisiri gukoresha amahirwe atandukanye ari mu Rwanda no gufata iki gihugu nk'ihuriro ry'ishoramari ndetse n'umuyoboro wo kugeza ku masoko manini y'akarere. Muri 2022 ibihugu byombi byasinyanye amasezerano y'ubutwererane mu bijyanye na gahunda zo guteza imbere urubyiruko, siporo no guhugura abadiplomati. Aya yasinywe mu ruzinduko Perezida Paul Kagame yari yagiriye muri iki gihugu giherereye mu majyaruguru ya Afurika. Guverinoma y'u Rwanda n'iya Misiri bishobora guhana ubutaka buzafasha ibihugu byombi gukomeza guteza imbere ubucuruzi n'ishoramari n'ubwikorezi hagati y'ibihugu byombi. Ibijyanye n'ubwo butaka biri mu bikubiye mu masezerano Misiri yasinyanye n'u Rwanda mu nzego zitandukanye nk'ubuzima, ubwikorezi, ubucuruzi n'andi yasinywe muri Kanama 2024. Ayavuga ko u Rwanda rwaha Misiri ubutaka buzashyirwamo icyanya gikora ku bijyanye n'ubwikorezi n'ibikoresho gikorera mu Rwanda, n'u Rwanda rugahabwa bene ubwo butaka mu Misiri buzarufasha mu guteza imbere ubucuruzi n'ishoramari hagati y'ibihugu byombi. Ibihugu byombi binafitanye umubano ushingiye kuri za ambasade kuva mu 1976. Misiri ifite ambasade i Kigali ndetse n'u Rwanda rukagira ambasade i Cairo yafunguwe mu 2015. Reka amakuru yacu tuyakomereze mu karere ka Ngoma mu ntara y'Iburasirazuba, ahavugwa urugomo ngo rumaze kuba karande kubera ubusinzi bukabije buterwa n'utubari two mu ngo.
Abaturage bo mu mirenge itandukanye igize akarere ka Ngoma mu ntara y'Iburasirazuba bagaruka kuri iki kibazo cy'ubusinzi bukabije, bagatunga urutoki utubari twashinzwe mu ngo tugakora amasaha 24 kuri 24 bigatiza umurindi urwo rugomo. Abaturage bavuga ko ibyo bibagiraho ingaruka zitandukanye nko mu miryango imwe n'imwe. Umuturage umwe wo muri aka karere ka Ngoma agaruka kuri iki kibazo atunga agatoki utu tubari, akavuga ko tuba dusesetse mu nguni umuntu akanywa guhera mu gitondo kugera nijoro. Ataho niho bipfira kuko umuntu wiriwe mu nzoga ntaba akitaye ku nshingano z'urugo uko bikwiye. Ni mu gihe ubushakashatsi bwakozwe na RGB muri 2024 bugaragaza ko ubusinzi buza imbere mu bibazo bikunze kugaragara mu muryango, aho buri ku kigero cya 82.8%, bugakurikirwa no kutagira umwanya wo kuganira mu bagize umuryango biri ku kigero cya 82.6%, naho guharabika no gucana inyuma byo bikaza kuri 75.2%. Reka dusoreze kuri iyi nkuru ituruka mu gihugu cya Uganda, aho umuriro wongeye kwaka hagati ya Weasel n'umugore Sandra Teta nyuma y'igihe gito nanone wavuzwe cyane mu itangazamakuru. Amakuru dukesha ikinyamakuru Galaxy cyo muri Uganda ari nacyo cyasohoye andi mashusho yumvikanisha Weasel ataka cyane, ahamya ko umugore we Sandra Teta amufashe nabi ndetse akanasaba ko yatabarwa bakamumukiza. Mu majwi yumvikana mu murongo mwinshi, Weasel yumvikana ataka asaba ko yatabarwa bakamukiza Sandra Teta umugore we ukomeje kumuhohotera, anamushinja ko atigeze anamuvuza na rimwe ukuguru yamuvunnye ubwo yamugongaga. Ni amashusho Sandra Teta nawe yumvikana abaza abari bari kubakiza icyo yatwaye Weasel mu ijwi rivugira hejuru yasubiyemo inshuro nyinshi ati namutwaye iki. Weasel ari gusaba ko Sandra Teta yirukanwa muri Neverland. Icyakora ntiharamenyekana igihe aya mashusho yafatiwe n'icyari cyabaye ajya gufatwa. Ku rundi ruhande, kuva Teta yatangira gukundana na Weasel ntibujya bucya kabiri badakozanyijeho. Byatangiye bigaragara ko uyu mugore ari uhohoterwa na Weasel, ndetse muri 2022 ku mbaraga zinyuranye ari kumwe n'abana be baratashye bahungira uyu muhanzi i Kigali. Nyuma y'umwaka muri Mata 2023, Weasel wumvikanaga nk'uwigiye ku kuba Teta yarigendeye akamuta, yamusabye imbabazi, undi nawe arongera asanga umugabo babyaranye abana 2 i Kampala. Cyokora nanone amakuru yamenyekanye nuko imodoka ya Sandra Teta yamenaguye ibirahure, ndetse uwabibonye agatanga amakuru agaragaza ko nyuma yo kumenagura imodoka ya Teta, Weasel ngo aribwo yifashe amashusho atakavuga ko uyu mugore amufata nabi, ndetse ngo atigeze anamuvuza akaguru yamugonze, bityo akanasaba ko yataha mu Rwanda akamuvira mu rugo. Hari abavuga ko aba yari Weasel wamennye imodoka nk'uko bivugwa, ngo yaba yihemukiye kuko n'ubundi yari impano ngo yaraherutse guha umugore we, nubwo nawe mu minsi ishize ariyo ngo yamugongesheje.